Ampuni segala kesalahannya, maafkan segala kekurangannya ya Allah. Tempatkan kita di surga-Mu ya Allah, bersama orang-orang saleh, bersama datuk-datuk beliau, bersama baginda Nabi besar Muhammad yang sedang mengajak kita salawat. Kita berdoa salawat kepada Nabi Muhammad. Beliau tidak mengajak kepada selain Allah, kepada dunia, kepada puasa, namun beliau berikan kita kepada Nabi Muhammad. Kita mesti butuh bimbing. Mudah-mudahan Allah bimbing jalan kita, mempanjangkan umur kita, maslahatkan badan kita. Allah istiqomahkan kita dalam jalan dakwah, menjalankan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ihsan bermaksud ulama fahawna, siapa yang tidak sedih meninggalkan orang saleh ada munafik di dalam hatinya. Maka ini kesempatan untuk kita bersihkan hati, bertobat kepada Allah. Orang saleh beliau sudah bahagia, beliau akan disambut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pun sebagaimana kita pernah duduk dengan beliau di dunia, Allah kembali kumpulkan kita dan dia di surga ya Allah Subhanahu wa taala bersama semua guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Qur'an wa ahab. Karena kecintaan itu akan membuat kita berkumpul bersama orang yang kita cintai. Bersyukur untuk kita yang pernah mengenal beliau. Berbagi mengajak semuanya, besok sama-sama kita mengantarkan jenazah beliau keistirahatan Kubah dan Muhammad bin Syahab. Mari kita antar dengan tenang, dengan adab, doa yang terbaik. Kalau disahkan Al-Quran malam ini bacakan Yasin, Fatihah, dan Al-Qur'an untuk kita bersama. Mudah-mudahan kita semua dijadikan murid beliau dan kumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Amin wa rahmin. Kita maafkan kekurangan. Terima kasih dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah besok malam habis maghrib bagi yang ingin hidup bersama-sama nanti kita akan mengadakan sholat hadiah. Sholat hadiah khusus untuk almarhum Guru kita Habib Muhammad habis sholat maghrib di Masjid Darul Karim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.